Konur da. Ütөгүнөн бастыбыллах верүләхтәрәһен кытылахтара 2-нчы сүлбе 2 сыл Россиянын народтар культураларын нәйлестибетин сылынан билдирилди битинен 2-нчы сүлбе 1 сылга бир дөдөлахпыт улуччула государственный политический деятель Илья Егорович Винокуров төрөбүтө сүлбе 5 сылын белети тәрәһеннәр чачытынан Илья Егорович Винокуров төрөттәбит Ирак өлөн улуттан меңа тас албыттара. Bu мәңәтас турас сиргәр Илья Егорович Винокуров төрәбит алаһыгар аяга сарытыгар балаган хонута дигән сиргә кәлән турабыт. Верүләх быгымайга намулхам спантелди баһалга Слепцов Юрий Кентьевич Илья Егорович Винокуров була Винокуров Валерий Ильич хатыңгарын әлем спантелди баһалга Иван Дмитриевич Наговицин кыттыны ылалар. Бүген дирин соталах күн. Өйтөбүннүктәре уанна белесеттәре карыстыр күн. Эбиге сагаттан алгыстанан келбит соғытоқ туумутунан, арчыланан келбит уна суубутунан, күн төһөгөйттен күміскәстәк күнгер киирегін, айы жағын қарысқаллақ аналын арыягын. Ан алгыстылын алгыһын аныр Петр Васильевич Охлопкап. Ağrıda bitçide bırcabıda kırık tebe katan temeriye anıkkın töyüne heke. Üye tuttarken sevim, aldıra tuttarken erdiyim. Mansıl kişiyelinen köymeyi tutanarım. Üyer köt günüm vallahi biçik alday. Bu toğutluğuttan üyer dört kötüre bittiği bollakına. Bugün hatta bütey mağın künge. Ten keyin oruk kırıkillen öske bidik kitapta. Kendine süreyde kayıdanlara. Köşkten tehinne kün olar gelembit. Bugün yürüle kümbitgen ağlı odattan oldu sizler bütün soğuldan gel. Göster olar. Ağlı her içine üyetikile çeli üye tur. Kaldıradık çıkan aldıraktan da saçırı oturadı. Ağabey olsun ay kaldanın düşbit gör. Bunu bustan tut kolgana ki. Ayı yazdığa kalbağın. Orana ait ühen akçoğlu ayolak yöndeleydi. Ver bet günüm aldayım biçik aldayım. Ayxal Mikil! Ayxal Mikil! Tusku! 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 Tusku!
Нороттон үйнен тақсыбыт үйгәрі қансылларға, Норотун тұхығыр олығын анағыт, Норотун чейхін тұрулаған көміскәбіт, государственный ванна политической деятель Илья Егорович Винокуров әлбәс сүхбәтіңаларын біліні, кинеға сүгірі ванна кини атын үйететі барыбыт ұтық еспет болар. Илья Егорович Винокуровқа анаммыд мәңі тағы ахарға ұңырабыт. Намулуға мұспантәлі бағалығыны Юрий Кентьевич Слепцову, Хатыңарыны хелек муниципалитетли бахалыгын Иван Дмитриевич Наговицыны. Онна Илья Егорович Винокуров тарапет olan Валерий Ильич Винокуровы. Да урок если себе кине, вытягивай урок. Валерий Ильич, чуть-чуть поближе подойдите или как-то? Не-не, суруга көстебет, суруга көстебет. Еще эти тут. Балдар. Илья Егорович Винокуров атынан қатыңары ортос болатын веренатчыларын чағылыс литературной бөлігі, әңселің қомпарун қотая, қоғанынан жүхүйі. Салаячы Российской Федерации верағылетін бочоттан білеті Анна Ефимовна Васильева. Күні күн сол буян, жыл қонук, субуллар. Birden bir settihen, ünəller, dügenler. Soroktor bügeller, süteller, umnuga kalırlar. Soroktor jonlar ötöger, hatanan kalırlar. Nam sirin borugar, ayıllan öskeviz. Jonlar jılgatın, çepçata satabıt. Billiler politik, bir beden geytin. Olar budalağın, sırtata tüyüğün. Süpsükler, türbönler, sürler küs. Sürbe süyebet, basta kısıllara. Batara kamnatçıt baydardın kapsıgar. Balıskan ballarda kemlere. Budan bulur kısıllardan öbügeler büt ügösterinen. Kençeri ıçatarda ıtık keri sirleri. Tastın tıntan karıstan, taharaksıtan hanarıtan. Kuğanından sürekten arangatçılığlara ebite ühü. Ol kurduk surağar büt. Kuğanıl nehleger, oyağız diyen arıga, melekürepter tölbelerger. Köngü kıstık balağına, 90 tohutlar tımnıtıgar, kömülü küydöpçilene umayıtıgar, südü çiyelek dügüsseğe. Kök okku tökünyen, törel ağa tören, yörü kötü kötüllenen,
ılcaskanan sürahtenen. İye ağa taptalın inerinen, borbuyun kötögen, hamar sürer boğalan, sürahtarın çöpçüta, duhaların tupputa. Октябрьдағы революция, өрігойда өткемеге. Гражданской сері сытырхай бұтсылларға. Олыға кәскелләқ сыната келбіті. Сайдам сыната сағалымыта. Наротын тұғығар тұрылаған тұрымыта. Сератын мейінен сәрілес біті. Себескей бұлағы олық тұспыта. Үс сәрі үлігерін білбіті. Сетен қотан дойдуну салайар доғанастақ бол бұта. Сатыбыллақтық салай бұта. Кәскелләқтік керсі біті. Дойду баян туғаны тұз құлын тобыл бұта. Намға тракторны станцияға ұлжа директорынан үлелер. Бурдук бұғыта дәлейектәқ, ұнақ сылғы әлбектәқ. Дробуя харыстабылын наркомынан Илья Егорович ананар. Селлиги утары оқсуғуну народ желатынан биллерер. Трахоманы соқоңыру, сүрін үленен ағыллар. Соғыруттан врач дәлейер. Олықтақ кадры үйеретер. Сырдығыра делиер. Селлик трахома мелиер. Үлжа үлететиллер. Бар жан мақталын ылар. Промышленная сайыннары науканнан сетерілләқтә. Окладников академигынан экспедицияны салайтары. Аңардас ұлжа күттілақ, ағылынылар арас институттар. Үрдік өрақы ата, үні сайды мәктеті. Саха республиката сайды етігар, кәскелләқ салабыытынан. Наука алақтақты күлеләхенін кені чеңнік тәрсі үті. Суд сери ырсыллары. Сырдык сананы баттыра. Сағаламмыт сери алжархая. Саха олығын сарбый бұда. Элжа народын жулан жылғатын. Бейгір солға тұрумута. Дойду серджедер Сталинға ағаластық батыптан сұрый бұда. Кейрелі ақкепсеті геннеттен. Дарбердақ дақылат сұрулан. Сталин молда бейбілләқ. Үлжа көйінан көқтанар. Ез бол жоғын уаттарда. Мұннулуыт налогу саттарда. Ис түхәні сарбайдылар. Москваға бағиба оғыста. Куағаны алу ала, олан қадуарана. Сақалыны мұқтун, кен тұттар уалана. Ән болын ұлжабыт, күтілі ұлжыпыт. Сырды күн кәреті, күн тәңе кихебет. Сақалы майгыла, саяға санала. Кен дерің әңсілі, олақтақ толқында. Қандықта бұтурдақ, балқырдақ кемнерге, санағын түйерен саниян бербекке. Жон-жон туғар алақ қонанаңын. Ұлжа, ән күн бігін бар жоңыр тұннақын. Әңселім қачыта, кен тұтун волгынан. Хотойдар бәрттерін көтеп бүт жолгынан. Кәнәғас дағаны кәпсәлге күттіғар. Әр қорсын саналақ үтіөкен жоңынан. Мұхаммад Спанатели Бахалгары Юрий Кентьевич Слепцовка. Уважаемый Владимир Ильич, уважаемые земляки, Василдах Валерий Ильич, видеоредакторы. Аз посылка бежге учила ол кен туттарки хевекиле вырышына куда сүйшүлүгө сагын билетем. Ол онна аз посылка телген тура бу үйетти үлете бу үйлетер хылына туттуган уктак үле курутун баратыр уктакты. Ол чертіне бүгін бұл ады дуға тайым тектер күндерге ұтық сектірі берейдер күндер бұл солтала пайы тәрәйді. Өлі өресімді құрып бізге кен тұттар кехебет
хакын оротун өдөр төкө төрөй төбөтөр мага тас бу дейттүгө да төрөкө рингу аттыр келге Леуш Курокут, Бары Юрий Куннады, Куннады. Леуш Курокут, Чуеки Духалрам, Бары Токасров Тимирек, Куннады. Особенно Халаячи. Вот там Курутай Кевин. Люди такой мактал болду мана туппутиеха хедүтишка ката өрөнөһөрүн жалтырдылар топ спидема бар гитер Эгерде тыл барары катыңана нехилек муспанатели бахалгар Иван Дмитриевич Наговистинга. Битюкин Болохтун, Барым Устут, Ремнергера. Добрый день, уважаемый Валерий Ильич, Юрий Кентьевич. Мы собрались сегодня в знаковое событие. Сегодня день именно памятников и исторических мест Международный день. Поэтому не зря сегодня вот эту дату назначили. Хочется в первую очередь сказать слова благодарности всем, кто принял непосредственное участие для возведения этого мемориала нашему Валерию Илье Егоровичу Винокурову, который мы отпраздновали 125-летие в прошлом году. И вот Юрий Никитич правильно говорит, что эти мероприятия должны, увековечение памяти наших видных деятелей и культуры, и политики, вообще людей, которыми мы гордимся, мы должны проводить постоянно, не только в юбилейные годы. Вот, поэтому сегодня собрались главы наследников администрации ЛУСа, общественность Хатынарынского наследия. Хочу сказать от имени жителей нашего наследия, Хатынарынского наследия, слова благодарности Дмитрию Михайловичу Елисееву, который воздвиг монумент. Также слова благодарности Юрию Никентьевичу, администрации нашего ВУЗа, который выделил средства на строительство памятника. И тем всем, которые участвовали в этих мероприятиях. В прошлом году вместе с Петром Васильевичем Охлопковым, который здесь у нас проводил Алгыз, с ним, с отцом моим Дмитрием Ивановичем, мы съездили в Оленёвский улус для проведения тоже, чтобы тоже восстановить контакты с Оленёвским улусом, который в свое время Илья Егорович работал и основал этот улус. Там люди очень благодарны, и очень символично, что именно камень, Мянгатас, основной материал, камень именно привезли оттуда. И обязательно мы все это сфотографируем, задокументируем и сегодня же направим Оленёвский улус, Оленёвского улуса и всем людям, которые там причастны к этому, именно администрации Оленёвского улуса, администрации Харьялатского наследия, мы сегодня направим эту информацию и слова благодарности. Так, и давно мечтали об этом
все всегда должны быть вот памятные места, всегда мечтали, и чтобы никаких там этих вопросов не было, конкретно надо, конечно, поставить такой мемориал, чтобы помнили, чтобы знали. Здесь много людей, косят сено, ездят, рыбаки ездят, охотники ездят, и пусть видят, где вот что за место, такое святое место для нас. Это здесь родился Илья Григорьевич. Конечно, спорно именно не в этом, наверное, возможно, прямо не в этом месте, но однозначно местности Оявос, острова Оявос, конечно, спорно, но тут была делегация. Герасим Афанасьевич, наш Цакал, был тоже указал сюда, и из книги Гаврилова Николая Семеновича тоже знаем, что это примерно здесь, поэтому решили здесь основать вот этот мемориал. Так, всем спасибо, всех с праздником, и с этими словами хочу вручить благодарственное письмо нашему уважаемому Юрию Никентьевичу от имени наследственной администрации за плодотворное сотрудничество и вклад в увековечение памяти Ильи Григорьевича Винокурова и непосредственное участие для строительства нашего мемориала. Юрий Никитич. Благодарственным письмом награждается Дмитрий Михайлович. Дмитрий Михайлович, пожалуйста, Елисеев, за строительство мемориала. Также большой вклад внес наш предприниматель Владислав Никентьевич Соловьев. Вот сегодня присутствует его сын Иван. Всем спасибо. Слово предоставляется сыну Ильи Егоровича Винокурова Валерию Ильичу Винокурову. Уважаемый Юрий Иннокентьевич, Иван Дмитриевич, дорогие мои земляки, этот юбилейный год получился благодаря вашим заботам и стараниям необычайно плодотворным. Проделана огромная работа по увековечению, по восстановлению памяти об нашем отце, о вашем земляке Илье Егорыче. Я постоянно держу в курсе происходящего всех потомков Ильи Егорыча, которые живут, будем говорить, сейчас по всей планете. Нашли себе место, учатся, работают. Нам очень приятно, и мы горды тем, что вы так свято храните память о нашем отце, находите возможность не только говорить об этом, но делать монументальные сооружения, как вот этот камень, привезенный с берегов Оленька, где в свои молодые годы трудился наш отец по созданию Оленёкского улуса. Всем огромное спасибо от всего нашего народа. Спасибо. Датыл барарында молгам исполнительный депутаттың советін председателі Алексей Иванович Винокуровка. Күтеманы күннен үйірләқтірән күттілақтыра, Оастағла Валерий Ильич, Юрий Никентьевич, Иван Дмитриевич, Кырчык Илья Егорович Винокуров, Духунан кеге, әтәрі
Он ханырар бак аска мусу старика улахан жукуска корака вахитис аскола Утар искерер oldu da olbuta olunna elbaq uluslardan gelenler elbaq halayatçılar bu diye görüşünü kurup ölen asbı solun aktan sanan asbıtra okurduk etergede ötelünü çırapçı jukуска kora kanır levisi derden tis tavır gelenler Loh doktolu hoktul etiyde olbuta olunna barı etillerger bu diye görüş kayda kurduk ölen asbıtın kayda kurduk bu suçulga bedel Karık yühünen bädin korsanlarından bu haqqın orotun turula sıkıntıdan barı şövadı talep ettiler. Bu ağay qınıqtağıda men xangalı suluğuga tiyemen toqaqdetun forumga taqına baris parasada yağına tiyen xangalastar tumusuttar oytara elbaqı halayar ağallavet ovay kelemin kitabetin sanga sepita namtan jarbun bilen olanna kineten turda bu namlar he lo haqa herigar maksin kireviş mosa öliya görüş kurduk ulağan janan daqo tier ano eyitik verme bu idea görüşünü kurup halayar kemiger tugu kadar toh şey dağıtı diye kurduk itten min eter bulan jumu min sine gibi tiger halayarlar bu tohuktan çoktan canı bu havday aneten mi hatta nuk bardir toka kin hame şu xaçısta oda den diye görüşü şu xaçısta oda ya hame kini prosto jango kahallara tejir ona ne jokta xindir mi xatar toğlan kini ullana qayanlar bu ulhan jokta halan kata jango jere prosto jango jere kini bartıga bir tenik sığınara kini jango bartıga bädin süraganan jarajir öten turda Arısızların sugal bädin aqtıda huriyan turda diye görüşünü kurup Moskva koraka komandirovka kadlarını bihaqa ödügar xan kenderge oçologa bilir presi birimlerin kıvıdı keteligi manı biremetiger ya görüş bädin qarstava ka bir gölcita nahara doydutu sonunun kepsire onun hayanda kımga nahara gel kine onu kusup aqtıda arısızların sugal huriyu tamiya var kine ulanın etide livi kurdu komporun xoda ete bädin qarstava ka bu narotun doydutun tuhuga bilire xamsira bu kecek bu memorial arulita bihaqa nam erejonga bobakka haqa heriger jango herketiga bartır nadalak soltulak ki evgelerin öjür bollarını saydılak bolar diyen aytarlar bahi bolar Эгардатылатары Петр Никентьевич Сепатынан Намулугун историко-этнографический музей директора Александр Иванович Капырин. Өтөкөннен бу өдөвүнүк күн бары кытылактары Вастала Юрий Никентьевич, Валерий Ильич. Жакчада аны бу Илья Егорович бияка сахан оротугар, жолбутугар келбиткеги боларын беге бары билинебит сахан орота барыта. Тога жетекке бу Эмиске булас саңа сагаланыгыттан гражданский серийне ахан коллективизацияны ахан суд сыллары сери кемин ахан оны чөлүгөттүбериге самай саханы быхабыт кейбытынан республика баролоктактара билинебит. Бу эяхат яхпин барабын ая конуктаата Кирсанова, Клавдия Ивановна ден Емельян Ярославской келгене партия кин комитетигер пропаганда агитация отделыгер лекторнан үлели хиджан Кузнецов кен почтогу партия кин комитетин секретарыгер сурук сурубута көһүннө. Онда этен тура бу суругар. Кини балаңын сүббе хетте күнүгөр республика күнүгөр параттери биттер. Онда кини командировка келе хиджан партия хордагынан сакалар бу Кайдак быйлактык бу национализмге көтүрәһеңе баран деребекке ыйтаргылары гәркенене командировкалавыттар. Онда сакалары комиссиян бу Кузнецовка хорук хурыян турар. Онда параттариллибитигер бир даганы сака норотугаранан лозун этиллибете ден. Портуян туран бу Кузнецовка ден. Эге национальный таңыстары хок ден. Онда колонна кыттылактары барта хакалар дер. Бу чакчы Илья Егорович үлелгир кеме шүрдак кытанаган манна бейбилебит инне курду беге олук быытынан ары аллара турар бытын очотогу була симбир өрө тутан келбидебит манна хуруяр Илья Егорович бар болан саха автономията жаматага дер. Тога жетеккана бир Николишин ден генерал Сталинга сурук суруяр,
бу сахан оротун автономиятын былжакка Дальстрой кытта, Гулагы кытта бир Магадаңа киннен республиката терияққа ден эппидин утаран кене ория. Онна бир эле күн берелли бетигер бу түргенlik телефону оксон, я юруш түрген байы бахарыны ылын оксон, ола грамотна баратын бахаран чөпкөй документтары ыытан, онна сакалар ортолордан бэбит роуче кылаһы итер кыхтаакпыт диэн манна дакастаннар бейги автономиябытын манна сатан былжаабатактара. Оннук политика баратын билери. Оннан тон этелибизин курдук бу төһө даганы суд сыллар болбуттарын төдөн сыллаакка ыгы көңүллөнмөтүн үрдүнөн кене праздник кумусапитие диэн брахинниги териян сака культуратын каттан тилинер битигер кене сүрдө улахан эматин бейги белетиякпытын баарабы. Манна жекине Кирсанова жабу сахалары көмүскән бохоруга брин архивка хорубусурга архивка хоруллайдар онны улак четко ясно урьян. Москваттан келбит саха студент нучча студент кыргыттары үс кыз манна командиры практикалары эркетбитти. Онны хорубуттар эбит. Бу хоругар эмекини Кирсанова этер. Хакалар тогуз бырыганнары туберкулез тахтар дия. Гадкие из гадких тен это эппи. Оннук бо батак тен. Норото бартын бирге туту канады ден. Хорубу. Аны туран хамы үтөте ден бу биги культурабы сайдытыгар историяны өретиге улахан оролу бута. Илья Егорович Винокуров. Манна тиякпен барабын Алексей Каланников төрөйбүт археологическая экспедиция улахан Союзга андай дуга биллер учуна этен тура. Хака эрин историятын бастагы томун агалатар агата Илья Егорович Винокуров ден. Аңарда синне кенини инник сыналылара хүрдөх улахан бияка. Аны туран ити культура хайдытыгар театрдары художественное училищени Илья Винокуров терибите. Кыйы парадыгар. Специально марш журковтанан комиссия отторон кыйы маршын суруттара. Ол кыйы парадыгар хиллен туран. Итеме бу сахан оротугар эме бияка улахан кыйы бола. Ите тергедулы манна онсылыгер илерге хордактан туран. Оперный рыттар бар булуктактар. Балет бар булуктактен. Очой би искусство өткөстүктактен. Жайты күрдік, әтен тұрамын мен әтияқпен барауын Илья Егорович Винокуров бұл әтерге күділі өйдеуіннік жыңнақ бәйтін үләбіт сиреттен, өләттен, жыңнақ тастан, манна қатын арғы халықтыдан үләләхінен бұл бәйтін дойды туғар келен, конечно, манна бақпыростар әддақтар, чақчы манна төрәбіті дойден, юринникен тевшеме білеген әтен ағатбыта, Киентон өйдебінік бар болағына құрутын жон орот ортотуғар өйдебінік барын тұқары өйдебіге, ұтықтауылға сыналағына өйден. Энеден тұрын әтекпін барауын Илья Егорович ата үйелерден үйелерге құрутын тыңнақ болын де. Өргөйдөх үйрі күнігерді тыйыз сананы ылынары бұхарылақ түгенгі норотты хугарыр бірініләқті қотулақты кәскілләқ түреләбет оқсус бұд қорсын қоду жымы сырдық аттара аттана сылжақтара. Оларотталырғар нороттан үйнен тақсыбыт үйарақан сылларға норотты хугар олығынан абыт норотын чейхін собағын тұрулағын кеміскәбет политическай уанна государственна деятели Илья Егорович Винокуров ата мелжі бір бастықыннан аттана сылжаға. Илья Егорович Винокуровка анамыты мәңатаска себеккі жербетін урарға ыңырауыт. Намылуға муниципалитетли бағалығыны Юрин Кентьевич Слепцову, қатыңары Нәхилек муниципалитетли бағалығыны Иван Дмитриевич Наговицыны, Илья Егорович Винокуров терапевт олуны Валерий Ильич Винокуровы, Ванна Петр Иннокентьевич Сюсеф атынан Намылуғын историко-экономический музей директорын Александр Иванович Капырины, Намылуға муниципалитетли депутатының советін председателен Алексей Иванович Винокуровы, Намылуға муниципалитетли бағылықтары, Намылуғын әндірінің бағылықтары, Ванна манна мұстығыт бұқа бары бар жомутын.
Bir dodulaq bit ulu kihibit İlya Igorish'in kurat terabit ayağı sarı tegar balan konu tugarı veli mengat ahı uru terahin onan timüktener terahin barkıtlaqların o say karskaga ühüge ıngırabıt. Ras. O bana ikke tutuyor manlık aydıhan turu kaynara. Bana baklar da.